Assalamu alaikum tuğanlar. Aldığınızlarda Mercedes-Benz 124 kuzov tuğanlar. Kıymıldatkıç kөлömü 2 tuğanlar. Kıymıldatkıç kölömü 2. Sırtında kuzovunda biraz kosmetika işler varken mına okşoğun. Kalanları жақсы deydi. Motorları жақсы, may jöйт deydi tuğanlar. Tütöйt deydi. İçki salonların gösteriyor zaten. Daha bir kemçilik var mına. Ушул жерде 1000 сомго çöktürüp берет дейт. Түздөп берет дейт. İçki salonların görüңүздөр, келиңиздер. İçki salonları, elektropaket aldı жагы тугандар. Мына. Караңыздар. Айнегинде сынığı жок тугандар, караңыздар, таза. Үстү жагын потологун караңыздар. Arkankı salonların görüyorsunuz tuğanlar. Bağısı tuğanlar 250 min deydi. Bol oturan bağısı 230 minge berem deydi tuğanlar maçtan. Состояниясы жақсы екен. Обмен бар, доплата olsa deydi tuğanlar. 4 balon kışkı balon bu. Kışkı balon. Motor жағын bir açıp berip koyun ekan. Motor жағын bir açıp berip koyunuz. 2 plita motor deydi tuğanlar. Motor жағын görüyorsunuz. May жебейт. Жебейби? Күтөбөйбү? Проблема жок motor жағында. Проблема жок дейт буну. Аштан номерин жазып коебуз, чала бересиздер. Расходко бир 20 миңдей расход. Жасатканга дейсизби? 20 миңдей расход бар экен. Обмен бар дейт тугандар, сүйлөшө бересиздер. Башкаларга бөлүшүп коебуз. Assalamu alaikum.